Nongni blog ni hoite chela bai nongni TWF bai YTF bai busuk jona rok phai kana total exactly to saimang lak to na song 30 amtai ke total 14 koram sarane takalai to nukja khaje bri roni dabba bai chela roni dabba extra khati phejog hai adiba gainoni blog ni alada khai bri rono tonjang mane nongni blog ni chela ro khai rogo na na pe ga nongno eta iko tabu na khai chine sayang blog president bu khaija chine blog member of district member bu khaija ba ke jot chong ora suno ko ta hai je to ek constituency ni chong ba pro khai nai bu tong chong ka am hai chung chung lai ko pane ko mata bu chung tong lai ta bu ta chine president bu asja pro ko hambai ma nai ke ba chung ko ram chala ro khai lai no ta bo jaga sopai laga chung bo ta bo bihar lai uttar pradesh bi hamna nai to no hambai थांनाय बसिनि सोलाय ताकला बसिउ दे दिल्ली जंतर मंतर थांनाय राव बरक बांको ना हेमन्त बरक बांको पहिलानो आं दिनै नंनि मिडियानि थ्रु होइते पक्तुं सुंनायराव आं हामबाय मारगो दिनै बाय 2022 थांनाय 2021 बो माहाके दिल्ली फाइले जा थांनानै सालाय थांनाय बोसोरावखाय जे फाइमानि जे अबनि जे संखा ताकलाय आरिका बारिखा कारण थांनाय बोसोर नंका आरो आईपीएफटी हिनिबो कायसा बदल रक बक गदाल जाक और दिल्ली थांगाय प्रोग्राम खायनायनि क्षेत्रे किछुटा चिनि जे तिप्रा मथा बाय बो प्रोग्राम खायनाय हिने क्या जोंबाय क्या जामेला अंखा तो उतरंग जत काटाय ताकलाय के जों पूरा जे महाराष्ट्रनि दागे मुंबाय कायसा एकटा डिसिप्लिनारि ये ट्रेनो जिता रूल्स एंड रेगुलेशन तो मने फॉलो खाइनो ताबो जों रानिंग दङ तो जों आशा खायो दिल्ली जों सुस्थ खाय काम करन खाय थाङै सवैनाय त्रिपुरा बाजार स्टेशन ने दिल्ली थानाय मंगल दिनै कयदिन दङ ट्रेनो जार्नि थायतो जों 2 तारिख 2022 डिसेम्बर 2 तारिख रवाना स्टार्टिंग खामनि जार्नि दिनै ओंखा 4 तारिख विदिन ओंखा तो दुई दिन बिसिङाव जों अनेक स्टेट रक प्रस्टेट फायगा बादारघाटनि सिमी दिनै गुवाहाटी स्टेशन दिनै निउ जलपाइगुरि रक वेस्ट बेंगल बिहार दिनै पाटलिपुत्र स्टेशन रक उमायगा अनेक स्टेशन प्रस्टेट फायगा ताबो यूपी हाबै दङ तो आशा खायो दा दिनै दिल्लीयाव थांनाय जों जे टाइमनि मथे थांनाय जों थांनाय दिनै जे डेमनस्ट्रेशन दिनै जे कन्स्टिट्यूशनल राइट फर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिनै मानथाय दाबि 100% सक्सेस संनाय हिनाय आं दिनै अब खाखो आं आंनि 48 करमसरा ब्लक कमिटिनि बाहागो ट्रेनो जार्नि खायनाय रंनि बिसिङो थानाय बोसोराव ता खामियारावबो to give you thankful till from today the 2 days already passed from our state Badarghat we have been starting our journey up to the Delhi Jantar Mantar we have come across already the Guwahati West Bengal then Bihar now I think we are entering in UP state so from today it already 2 days we come across so while coming by train separate for TWF and others parent body and YTF so till now the difficulties of course there is some difficulties but somehow we have managed sometimes the sort of water cleanliness so all these so this is though some difficulty arise still we are not failure that for the greater Tipra land for the ideology of our Maharaja while still rich in Jantar Mantar we have come here for not enjoying for our demanding our rights so till now we are on the train still on the way so I think those who are inside the train they are also managing themselves so we have to tackle because life is struggle so our demand and our constitutional rights also a struggle so one day we hope that this greater Tribunal will be achieved soon by the ideology of our Maharaja Pradut Kishan Manik Bahadur